Put Nabi Hud limang Saleh nam Ibrahim Tad mulia tad sejahtera perangui Halim 7 Nabi Lut 8 Ishak dan Ismail Yahudi Mina ayah gesihan Lut sikit 10 Harun 11 Musa anu Imran Bukit Tursina Drawan marid dengan Tuhan Nanantri Nabi Musa Dalam Quran Wa kalamallahu Musa takliman Yang galak tak pegah habar dengan Allah Ta'ala tahu Nabi Musa Maka Nabi Musa Gebi kelebihan oleh Allah Ta'ala Dalam Al-Quran Yang lega sebut nan Nabi Musa Nan Nabi lain hana lega sebut Nabi Musa heploh nam ga sebut dalam Al-Quran. Nabi Adam 25, Nabi yang 5 ga, 8 ga. Tapi Nabi Musa heploh nam ga sebut dalam Al-Quran. Pakat tiap le penghabar dengan Allah Taala. Galak tak penghabar dengan Allah Taala Nabi Musa. Kah 10 Harun, 11 Musa anu Imran. Bukit Tursina droneh marid dengan Tuhan. 12 Daud lemah lembut mangatatsu. Ia yang dile hanja dehle tudang laju. Hai mak, nak dengar orang yang paling gatu. Nabi yang paling gatu Nabi Daud. Dumna ukuran lagak tu Nabi Daud. Monya tengah dicem ipapa deh dengar tu Nabi Daud. Red melepok royu trohi baru jaga umah karut ke aku. Nyamban lazat didengar suara Nabi Daud. Ia keruang yang dile menyeduh dengar su Nabi Daud. Mekrak tidak. Ya, mana urundanya? Hai tengku. Munya tu Nabi Daud lagak dat. So lagak dengan tu Nabi Muhammad. So terang bulan dengan mata urau. Terang mata urau. Nabi Muhammad umpama mata urau. Maka dengan na Al-Quran dibedah mujizat-mujizat yang lain. Ya. Maka Nabi Daud nyau gebi kelebihan ya Allah Ta'ala jid ke sirau raja olehan anak Nabi Daud yaitu Nabi Sulaiman. Yang ke-11 ulun pegah Nabi Zulkifli Perbelah Sulaiman karunia Tuhan pangkat tinggi. Ya, Nabi Sulaiman gebi pangkat oleh Allah Ta'ala dari mata urolub sehingga mata urol tubiyat. Ubena kerajaan na terhung doyanyo kerajaan Nabi Sulaiman. Yang angkat raja dicem nan desau Nabi Sulaiman. Ubena dicem ubena binatang na yang je kerajaan. Nyan di bawah kerajaan Nabi Sulaiman. Truk bajen kerajaan Nabi Sulaiman. Jen orangnya jen afrid. Tapi masa Nabi Sulaiman nyanjir kerana buah. Ya, maka saboh sejarah. Wategu le Nabi Sulaiman na yang semah mataura wago sirau ratu. Iaitu Ratu Balqis. Maka gekun bajen afrid. Hai jen afrid. Aci gerak saatnya istana Ratu Balqis hadapan Lut. Ya, be semah mataura wali. Maka mai kerja terjin hana mampu digerak istananya. Ya, sawo ci yang gerak adanya siro urung tuha. So nan gatnyan adalah Ibnu Birkhia. Ya, gegerak bam kepedu uku hadapan
istana Nabi Sulaiman. Yan, maka di saatnya Ratu Bilqis hirun yang beragama lainnya sehingga Ratu Bilqis kita mengislam. Ya, lebih kelebihan ke Nabi Sulaiman. Ya, kemudian berangkatlah Nabi Sulaiman bak Sabah Hurau, kemudian melintang dengan Sidom. Ya, dalam Al-Quran mutulis fatabassama surat An-Namlu. Di saatnya senyum Nabi Sulaiman. Oh man, hayat tak Sidom kau. Yan. Tentera-tentera Nabi Sulaiman ilikut tengah jak-jak Bandung. Gi sedup saat piuh le siap. Yan, pujud Nabi Allah Sulaiman pakan yu piuh kamu. Takalan siap ipak Sidom tengah lewat ni. Yan, deh kekalan Sidom. Nabi Sulaiman juga dengar bahasa Sidom. Di Sidom pi dipegak pengumuman le Sidom. Ubeda tentera-tentera madu masuk laumpu. Maka ibu dah Sidom paham mantuk ule tamang lampung. Yang pegak pengumumannya Panglima Sidom. Menteri Panglima Sidom nu ya re aule ya kena sabo-sabo re aule nyan komandanan. Ya. Maka disanya hang lewat le. Nyamban. Leh lewat nyan baru lewat. Ho lewat untuk angkat raja-raja Ticim. Yan. Ni bak si uro Nabi ni jamean ka dengan angin sajan serta. Oh truk Nabi bak sabah tempat Nabi ke musyawarah gede boh raja. Nabi ni tanyang bak mandum Ticim. Dah siri katem lembuh ke raja. Gehoi bina Ticim mandum Ticim musapak kana mandum untuk lo angkat siro raja langkawan gata. And terus Ticim jampo kenan burung kutok-kutok keliang putih hule Bandung Ticim kabeh tempat Bandung ke. Di saatnya disebut le Ticim pun. Tahu pun Ticim jampo fatiut. Ya, demah disebut le Ticim jampo. Bah si gamlun mantan nubuh ke raja. Ketika Nabi Sulaiman pujud si gamro nubuh ke raja sebab si gamlun rupa tak cidah. Lagi ngan hebat ngan bule mata. Mata jih bulat, paruh mukuit. Cukup tak sabit menyajih raja. Rumah ngan muka tersenyum-senyum. Kenang tak bungong ya Maulana. Rupa jih yang puja-puja jampuk jamun. Ya, nyan inan asalah jampuk dipuja rawai untuk angkat ke raja. Idengar le Ticim lain. Idengar le burung kutuk-kutuk. Ampun Allah seribai ampun ya daulat tuanku nyempat dilun mentang nubuh raja. Tema disuruh le burung kutuk-kutuk menyahanja jampuk bahlung raja. Kita Nabi Sulaiman puji roh raja pat hebat dak roh ku sebab baklun Nabiullah Sulaiman letat piasan. Lun peh canang perang malam jula. Rupanya burung kutuk-kutuk kena tu malam-malam. Ya, nyan ipeh canang perang malam jula. Kabeh karu Bandung su totok berago hanam soso jabu keraja sedangkan dilung kupiah buso hanam suro oleh ke keraja. Watenya kabeh karu pada Bandung Ticim tema didamai oleh kedidi yang pas tidak jawali tabuh keraja. Tok-tok berago tabuh kuwaki mentang. Tabuh kerani po Ticim pala. Geliang putih hula je ke polisi, si mirah pati je ke widana. Ke penerangan Ticim cium anu cagak belang kepala tentera. Penasihat umum Ticim praiku Ticim mirah ruang guru sekolah. Rupanya naik guru sekolah si Ticim mirah ruang na. Anu bakau hanroh langkawan sebab menjanjan cirit hanreda. Yang cirit-ciritnya kena bakauhan. Bulut punggung sampai-sampai kena. Temak dibubruk tabuh ke mak bidan sebab digonyan ke kuah-kuahnya cocok. Neulam pada yang kengkuah-kuah aku subuh bro. Nyan inan puncalah sejarah kekuasaan Nabi kepada Nabiullah Sulaiman. Je gemat kerajaan ban sigam doh dunia. Nyo habis dakwahnya lom pegah. Tep tak terupa Nabi Muhammad no. Long pelingke juga deh. Long pelingke bak Nabi Muhammad juga deh. Tep tak oh. Hai pobak. Kau lah wujud ia dah berjumpa.
Pun cuti kan pun. Tak siap mana-mana alasan tu ya Allah cuti ni menyen. Kah. 17 Syuib Umu katrep suput mata yang jo tungkat ke mukjizat Nabi Musa. Mukjizat Nabi Musa tungkat. Bak tungkat Nabi Musa na mutulih peut boh ayat. Peut boh perkataan mutulih bak tungkat Nabi Musa. Nan depu? Nan depu bahana? Kadang-kadang senan na tungkat abua kata wanek kata yang mutulih nampak bot lesan yang kan tungkat Nabi Musa. Tungkat Nabi Musa hai mamutuah walaupun naik pegah idih di top kapal di Istanbul yang kan. Pak tungkat Nabi Musa orang yang tunggu. Pedeng dul pakar pat orang yang tunggu. Encin Nabi Sulaiman orang yang pat tunggu. Nyan kagesom li para malaikat bak saboh tempat. Pajan ke putu buyut. Sehingga menjelang uro kiamat. Wate menjelang uro kiamat. Lahir Muhammadi gutron Nabi Isa kelai kena udunya. Sebab Nabi yang mantang udip di bumi dua rawa, di langit dua rawa. Sawa di bumi mak. Nabi Khaidir betul sirawatru. Nabi Ilyas yang ilangit saw dua raw. Nabi Isa sirawatru. Nabi Idris kaputoi pedrawa Nabi yang mantang hudib. Dua raw yang ilangit Nabi Isa dengan Nabi Idris. Dua raw yang di bumi Nabi Khaidir dengan Nabi Ilyas. Nak pernah berempuk dengan Nabi Khaidir? Muluhu tanda sama yang pacerda berempuk dengan Nabi. Ya. Nabi Khaidir na muawin kedanya no. Ya, bahkan menyayaceh sering na ganyan. Yang sering na ganyan Mekah Madinah, Mekah Madinah, Mekah Madinah. Ya, bak ketanya na bak benelau ke memang engro ke. Ya, tapi kan sembarangan urang berempuk Nabi Khaidir. Tingkat ulama-ulama sufi ke? Tingkat-tingkat Abu Ibrahim Waila berempuk Nabi Khaidir. Kitanya berempuk Nabi Khaidir mu'i anak geli darah. Pajam berempuk dengan Nabi. Mengulama mentang hentam dak sabu ke? Abu Kuta orang yang mentang namu hentam dak sabu ke? Put boh tulisan mutulih bak tungkat Nabi Musa. Yang pertama, kullu ilmen lam yamfa bi ilmihi. Tiap ilmiah yang hana manfaat dengan ilmiahnya. Fahuwa sawaun iblisun. Berarti orangnya saban cik dengan iblis. Hai mak mutuah iblisnya nama malam kerat malam iblis. Dalam sejarah hubina malaikat yang paling kerak malam yang ke iblis. Soalan iblisnya lapih. 7 lapih langit. Lapih ke sananan. Lapih kedua nanan sampai ke 7. Yang kuat bak lapih ke 7 nan iblis. Soalan iblis. Azazil. Nyan iblis nyan ikli ijih puak kli agai. Wate pun ikli. Wate gulaknat oleh Allah Ta'ala. Aba wastakbara wa kanal kafirin. Tau yang enggan hantem sujud ke Adam. Nyan nyan lun laknat orang nyan kafir. Maka ikli iblis badannya. Ikli iblis. Yang pertama. Ikli kedua. Menyamanan iblis. Tubit dalam syurga. Guse iblis dalam syurga diklik lam iblis cukup raya ikli. Yan ka iblisnya ka rek turung dunia. Wate rek turung dunia ho rek pun iblis. Rek kudih la laut. Dendam iblis ya pegah babak ungkut. Ya pegah kekurangan keciptakan Nabi Adam. Ya pegah bangkut. Maka muruka Allah Taala
engkut jamun na lidah tepetu ji. Ya, lang kitab engkut jamun na lidah dasar rawai. Maka murka Allah Taala ubaina nyan engkut gepegadah lidah le Allah Taala. Maka cina engkut cina drop sabuh na lidah. Hana lidah engkut kan? Yang kenyan gepegadah le Allah Taala. Idenga haba iblis. Yan isah le iblis. Wateka gepegadah le Allah Taala. Hana si pegah haba le engkut. Kah. Kemudian yang raya tak diklik le iblis lom. Wate lahir Nabi Muhammad. Nyu raya tak klik iblis. Moong dibalik-balik lah be iblis. Wate lahir Nabi Muhammad. Lahir Nabi Muhammad. Leretoh namplo patung lam Kaabah. Nama yang megah Lata dan Uzza dikena hancur Kaabah Baitullah rakyat dijajah buang agama. Lahir Nabi Muhammad lahir itu 60 buah patung hancur Bandung. Yang paling raya patung 2 buah patung Lata dan Uzza kemah hancur patah patah Bandung. Iblis cukup sedih dibalik-balik iblis. Ka iklik segatru. Leh Nabi Muhammad naik iklik segatru iblis. Wate urang baca Quran. Nantom baca Quran. Wate keputran ayat dari Allah Taala ke Muhammad. 3 putran 3 iklik iblis. 3 sakit 3 pijut ni. Maka sampai orang yang menyenetem baca Quran pijut iblis. Pijut lau ana mata iblis. Kan. Iblis menyai dengan bang itu biar darah lampu yang payah pelung ke dia ada gede. Begitu habis bang riwang kena walam. Ho dijak goda kena yang. Kan. Idang ke mesebab pintu barat mesebab kan. Terus ngon iblis dia yang hai bubuk ina hana ajak ke rumah yan. Put ajak ke rumah ngon nah pula ajak alian. Kan. Man kedeh dalam masjid pakah ada mang. Nah urun tengok dalam masjid. Ai urun tengok puya tu. Epak serotru nah kau urun semayang. Ya kau dah le urun semayang nyanan. Aku dah jigot. Nah urun malam tengok. Urun malam tengok ya iblis. Ya, 3 musapat meribe-ribe iblis di luar masjid. Terus tu haput iblis. Hai ka pengalaman tat. Tanya, hai pupuk ini ramai-ramai tat kau wah. Tamalan tugas dia siapa-siapa. Nyempat na tumbalik ke kau. Pekada-kada. Kaina bon cinta mangrawan. Yan. Rupaji urang malam tengok iblis pe hapreh dua. Na urang tengah semayang abet dekun abet sembayang hana ilmai. Sembahyang. Nyan iblis hai tamau dalam kan karena urang sembayangnya yoi. Karena urang malam dengut. Dengut yoi. Ya, maka ditamang iblis buno yang katuha bajut menan digerak langkah bak terah masjid puk bertopak. Ya, tu kejut nah. Hai kan tulan tegau. Pu dah kejut. Ya kan? Patah pa iblis, ditarik lengon. Pakah pegah menawa bahaya kau. Nah, maka iblis menau rumadim cukup ya. Yang paling ya iblis ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pernah gelewat bak Sabah Rauh. Yang tetah dia ja iblis. Mube ba iblis. Nyo mube tapak Sayyidina Umar. Pasti nak gelewat nama. Saya tu geriwang. Pahijak ra jurung lain. Mesti tanya wajah. Dipakai angin kan orang merah-merah no juga. Kah. Yang pertama iblis. Yang kedua metulis bak tungkat Nabi Musa. Kullu malin lam yamfa. Titip harta yang hana bermanfaat. Getanya kaya hantam pernah dah sedekah. Getanya kaya hantam pernah tak bantu uru-uru ngasihin.
fahuwa sawaun karunon nyan saban cit urang nyan lage akai karun nuturi karun kan karun hai mak mutua sebutoi jih gasien tak bak mata Nabi Musa yang karun nyan gasien tak yang na si krek baja si on pakaian do sehingga bata bahuro ikut pada Nabi Musa lu ngatin tak ya Nabi Allah Musa num doa ke lon tian putra doa num doa ke lon kan nyak habis lon kuat ibadat bek masbuk jamaah lon bek habis tilat num doa ke lon beje ku pegakmu man hayu time doa karun you doa ro bak Nabi Musa beje pegakmu maka Nabi Musa ngam doa dru beje pegakmu geterima oleh Allah Taala karun je pegakmu nyan hebat ha karun leh di pegakmu cukup jai pegakmu muhnyon kena jaket maka kala Nabi Musa ya co jaket sahabat karun ke para sahabat terus bawa nyan urusannya co jaket nyan karun disayan ka sombong yang sombong yang ka karun maka gebi bala oleh Allah Taala teplah tanah diuat karun ngen harta iuat maka orangnya ada yang berempat lan tanah kena gekun harta karun nyan harta si karun jamunan behan depu yan ka kemudian yang kelhe kullu sultanin lam ya'dil tiap raja yang hana adil dengan sultannya raja yang adil fahuwa sawaun fir'unon nyan urang nyan saban cit lagi akan fir'un nya badungkan Nabi Musa tulis tulis menukar Nabi Musa langan puak kalimat tulis badungkan Nabi Musa nyan saban lagi akan fir'un dalam kitab Majlisus Saniyah kepegah fir'un nyan 3 datat tihe pi 3 datat ji tembuh pandangan ji ba akilangnya tembuh dumnan 3 tihe fir'un kemudian tihe paling 3 ba fir'un tihe kali pertama inan lahir ba fir'un yan fir'un 3 ukuran 3 fir'un thiura pajoh sapah limo tho na urang pajoh thiura sapah limo tho pabe thiura sapah limo belum na urang ya tapi fir'un thiura sapah limo makanan ni itu imam doa 20 huruf 3 itu yang fir'un yan tapi wate gelaknat le Allah Taala cukup hina haji mate turho buhu ngan ilaut gepekaram le Allah Taala dipicrok Nabi Musa gepeh tungkat le Nabi Musa pam gepeh balaut tuha ilaut maka getamong Nabi Musa ngan umat itamong fir'un karam fir'un gepemati le Allah Taala buhu ngan ilaut dan dalam Al-Quran gekubah saboh ke bukti gekubah jasad fir'unnya nyak je ke contoh yan gekubah le Allah hana tubruk ngan ilaut itamong lam badan fir'un hambruk sampai auranya na tersimpan jasad fir'un orangnya okey yan di Mesir yan na kajuk ka hitam ka lagi ka ngoh okey namun nang wajah dawa okey yan nyan kali pegahlah Al-Quran gekubah saboh kebijahan gekubah saboh le Allah nyak je ke contoh nyak tak bayang kiban gelaknan umat-umat Nabi awai yang ingkar kepada Allah Taala ban kah kemudian pada boh kan apa no kah pati batungkan Nabi Musa lagian mutulih nyan salah saboh mukjizat Nabi Musa kah nyo kan lumpugah kan Nabi Muhammad juga cukup panjang nya lumpugah nyo habe bate nyo jim mendeng apa padu ke lumpugah kan Nabi Muhammad juga yan Nabi Muhammad hai mak metuah bacut druk mendeng da pegah he tat bak geba agama Islam tho pon je ke musuh Nabi Muhammad apa gelanthong
Nan tahu apa Nabi? Abu Lahab. Nan tahu nan Abu Lahab? Nan asli Abu Lahab nan tahu? Hana ke? Abu Jahal nan tahu nan? Hana ke? Nyan panggilan gelaran Abu Jahal, Abu Lahab. Nan Abu Jahal Amru bin Hisham. Nan Abu Lahab Abdul Uzza. Nyan Abu Lahab. Yang je ke musuh Nabi apa orang sendiri. Nyan yang parah. Maka li Rasulullah hek tak bagba agama Islam. Sabah hurau li Rasulullah tiap bengah kejak masjid gelewat bak masjid. Nauri nong tiap bengah hai mak mertua. Ala gepupah li Abu Lahab, palih dah Abu Lahab. Palih medera Abu Lahab. Hana palih ada rondo yang lain. Tapi hayat tirau ke bedera hana so lain ke. Ala gepupah li Abu Lahab, hai mawa hai empat peng tirtuh ribai. Drawa nu tugai. Tiap bengah nak lewat Muhammad. Rudah geleng ada Nabi Muhammad. Ada Muhammad rudah geleng tiap bengah. Tiga rudah hanru lunjuk peng kepupah le bola. Maka le Nabi wata gelewat bak sapa romonyan. Tiap bengah pam le red geleng. Tiap bengah red geleng. Maka le Rasulullah wata katrok kedeh bak masjid anak sembahyang le kecok gelap le gerah le. Le gerah baru ke sembahyang. Hana bungeh dengan Nabi. Hana bungeh. Mia tegedi kedai wahai mak. Mesir drawana. Ija angan puak birudah geleng lam nan mata ni damang. Na bungeh ni. Pu hang bungeh tata menak ju tata menak ke. Ya, tapi Rasulullah hana menan. Ba sapa hura urinang nyan sakit nabi Allah Taala. Pakan sakit sabe gerudah geleng rupaji soh dada. Kagada hatai ju yan lehnya kagada. Ya, musakit tu lam sakitnya bak sapoh bengah gejak gedang Rasulullah kagepreh hari. Mana troh geleng orang yang wago. Gedang perasa hana troh geleng. Ho dengan gerudah geleng nyan. Mana gedang yang jadi berangkat ke masjid. Troh masjid getanya bak para sahabat. Wahai sahabat lon tiap bengah berakan na rumahnya ge pejamai lon. Tapi bak bengahnya wahana le ge pejamai ho rinang nyan. Ge pegah le sahabat ya Rasul, urina yang ka sakit ya Rasul. Oh sakit ge. Leuh sembahyang bedah para sahabat gejaklah bak rumah urinang nyan punya bahasa gedanyau geba geblawa roti unabi sabopa sakate kilo kemenan mai dih pane mere roti unabi jamun. Kan kurma geba Nabi geba kurma. Wate troh Nabi Muhammad dengan para sahabat gejenguk le lakau agu kapalau. Nyan Muhammad pedeng-pedeng kai ba kajadah di tumbila auranya kapalau. Ha, goi nang hai. Ada ku pegah hang ku birudah. Ibabah hang birudah leuh tabe ke Muhammad. Ye hai, ngan sahabat kai jak keno. Nyong roya itu tumbila ada kata orang. Rupa ji gemetar urinang yan, gemetar. Terus kunang Nabi salam ya Rasulullah. Assalamualaikum. Yahudi panai tu so salam. Pada Muhammad, hai kamu mejak kenau untuk mejak sawu perumah ron sakit. Na perumah long ipat. Buddha Rasulullah. Gekala le Rasulullah. Urinang nyan dalam keadaan mukhat-khat. Gedang le Nabi. Dan Rasulullah pakan ya tibahan ya dan Muhammad le thon punong hana silap muntiuro titik bunga lerudah ibabah lerudah gelu ada rawana uranya wasah netumbila ya Muhammad ya Rasulullah. Wahai urinang kamu mejak kena ke minyak metumbila mejak kena minyak kunjung urung sakit. Ya, gata insya-Allah pulih. Gebaca gebet jaro oleh Nabi Muhammad bismillahirrahmanirrahim, ge isyarah pulih urinang yan. Nibak pulihnya gebedah gehoi Muhammad. Muhammad
Ilon mulai tengok halu lirudah gede. Nyo berekang kalun tu cok tupah ba Abu Lahab, lu lah jok pulang. Nyo Abu Lahab yang pupah lu nombor depa. Bela ni pertama lu lah agama rawana. Yan bereh tak agama rawana. Agama rawana hana kekerasan, okey. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Nabi gesebarkan agama dengan akhlak. Tah bukti wate le Nabi geba agama Islam unang ro Taif. Roh unang ro Taif dirham Nabi nyo mudarah gusi. Dirham Nabi bekah tumet Nabi. Ya, sehingga bawatnya terlah malaikat Jibril. Geperupara ke malaikat Jibril ke sirau pemuda. Gesuk baju jubah dengan surubannya. Terus ke nombak Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Muhammad. Sejahtera dia kata Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putranya Jibril. Wahai Muhammad. Lon urunyo hantam bungeh lagi nyo bungeh. Nyan bukit Uhud kan panjang. Naidit Muhammad lungklok bukit Uhud nyan. Lon lungkop atas nanggro Taif. Yang kemah yang mandum gede. Yang kekele malaikat Jibril. Mandaku geklok malaikat yang bukit Uhud. Hai mak metuah raya tubuh malaikat. Lagi peng dapat dua ada palu. Peng nyo bumu yang kedebuh kean. Raya tahan. Andai kata ilaut taplai ada tubuh malaikat. Mesinu iya handra ada tumen. Nyan raya tubuh malaikat. Ya, maka kejauh oleh Nabi. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Hai malaikat Jibril. Lonyo gutuskan udonya oleh Allah Ta'ala kan untuk pah manusia. Watekah haitem patih habalun. Watekah haitem patih syariat yang lon banyak. Hang bipoh. Kiban jid ya Rasul. Lon ba agamanya dengan kemuliaan akhlak. Dengan akhlak geba agama oleh Nabi. Ya, terus dua roh pemuda ijak rumah Nabi, dua roh pemuda. Terus rumah Nabi Siti Aisyah rumah. Terus rumah ikem Siti Aisyah. Rasulullah bang tebi masjid siat. Ne piyuh ile. Maka Siti Aisyah gebudah gacok roti. Ya, roti Arab pajuh ngan sile terbuat dari engkau sia. Ya, gecok gebut roti. Ji pajuh ngan sile. Gebut roti gepeduk ke anak mudanya ni kejamiannya. Dia anak mudanya wadai roti juku Hawaii pajuh tu roti. Bam pajuh roti muteglang dan mata. Duda pada gecok sile le Siti Aisyah ham gebut sile. Wadai gebut sile geriwang roti kabeh gepeduk sile kai jeb sile rupaji rotinya pajuh ngan sile gebet roti pajuh gebet sile pajuh sile ijeb kemudian gecok le Siti Aisyah roti ngan sile tiga dham gepeduk atas meja ya mai pajuh leuy pajuh hai mak metuah mu ciret ba rumah Nabi ciret kai to barmoh Nabi. Hana ge le Siti Aisyah ka hana le jame kai pluung. Hai ka ciret bahan de pluung le rumah gop. I pluung Yahudi nyan. Ya, di pluung rupa ji bak mekarak pluung dua mu tinggal te pedeng barmoh Nabi. Tinggal pedeng rumah Nabi. Gua Nabi ke sembah jamaah. Kemudian cerita le Siti Aisyah na terus hana muda duaro lompo jame lombot rupi lombot sile Allah du itat hom pokok ji kai pajuh sile ban mandum abih pajuh sile nyo kampulain ya Rasulullah kai to empat mangkiban teman nyo pedeng empat tinggal gecok pedeng le Nabi dia ajak pulang
Wata gajok pulang hanaju kadi peluang Yahudi nya ngehoi le Rasulullah. Yahudi tadang le sia tadang. Watai le Yahudi Muhammad ilikun mekarai peluang lom. Di peluang gadah peluang. Mukjizat Nabi Muhammad apa peluang. Watai di peluang sang perasaan nana milikun go na Muhammad to ju go. Juga bagian habis ka peluang to ju, baik ka peluang le tahu ju maka hak bida. Hai Yahudi, yang 4 pedeng tinggal. Dipikir le Yahudi geba pedeng ngena tak le Rasulullah. Rupa jika ngena juk pedeng pulang kah? Le kejuk pedeng pulang hana gede yang siapa le Rasulullah ke balik ke gua. Tahu Yahudi nyan. Gawat dah ada gua kai Muhammad. Dum no tato mu hana pun go hana mu tayang mum zikre pi go. Mereka naik dia mesti hai ke peketua air malu. Kena hana ke balik ke mesah dua hai. Menyamanan itu berken dak kerja ba Abu Lahab ya. Ti uro kena rom Abu Lahab. Ke heu kerja lian. Nyau temu Islam reo. Ye Yahudi Muhammad. Ngedang sai le. Nak pakat baju. Nyau kamu berken agama Yahudi muslimah patung. Dan tunduk kepada Abu Lahab, Abu Jahal, mihan tunduk habis kamu. Tapi uranyau, nyo hana mentemli. Lon, nyempak rakan lon zirodru, uranyau Muhammad ni pertama Islam. Berkat kemuliaan akhlak rawan ni pertama lon agama Islam. Ya, rupa jih ngon akhlak Nabi tamang Islam Yahudi nyamban. Kemudian Abu Jahal haik ke bekele ke Muhammad untuk pah Muhammad ke beke megekuh man ke remoh gekuh man ke remoh lo gekuh man gehe na buah kajak abak Muhammad sehat ka pegah lum sakit biasa Muhammad nyam ya urun sakit ijak tahu gaji ya kunjung ijak na buah Abu Jahal pegah Muhammad pun depu Abu Jahal kan sakit pajang kan sakit parawa sakit maka bedah Nabi Muhammad gak tahu gak kenjung Abu Jahal wate gak kenjung Abu Jahal kalih ge kuahman di keremoh getup ngan pelepah kurma. Kira-kira Arab truh bakmon maka truh malaikat Jibril Muhammad tadang bet akrak lel thapoh langkah truh Muhammad pejeut nyai Jahal kali kuhmon ban hane dau le katakan nyai Jahal le kuhmon ipegat ranjau wan pali dah Abu Jahal ya gebalik ke Nabi Muhammad ge le Abu Jahal dak pelepah ke rumah Oma hani grop thapoh langkah trunya relamon. Gebalik ke Nabi Muhammad watai gebalik ke gebudah Abu Jahal ge peluang truk ge buka pintu. Hana tingak ke mana ke? Ge buka pintu gerubung relamon. Watai ge Nabi Muhammad, ye. Tahu relamon. Watai ge Abu Jahal, pupu kena Abu Jahal. Mono Muhammad. Hai lungkuh mon. Jananya rehut gata mana dengar kule benar mangkiban man hai pergiban nak buah lo pak ni hicok dalau lun dengar bedah nak buah Abu Jahal turung dalau makin diturung dalau makin lu makin dirung dalau metamina dalau makin lu itano hian bi tinggal bina dalau habis dalau hantro hule ba Abu Jahal Watenyan kau menyerah Abu Jahal. Muhammad nyolong kau menyerah. Nyaw menyerah tempat tengah le kata sihat kau tambang Islam. Nyaw betul yang tambang Islam. Demu kau tak tengah le. Buto Abu Jahal, buto ke Abu Jahal. Gesirung jarau le Muhammad, behmat jarau alun. Hana muhek Nabi Muhammad ya, mukjizat gesirung jarau. Tra utari watu. Terus watu putra ke Abu Jahal.
Hebat hati he kah Muhammad Kati he kepegah nyandum nan akai Abu Jahal ban. Maka bak malam yang berbahagianya laganya rupa ke hek tat bak keperjuangkan agama Nabi Muhammad. Taruhan nyawang bak ujung taruhan. Tapi huranya agama di Aceh mudah tat urang rela. Sahabat-sahabat gemu perang tat mati syahid lembak kepada agama. Tapi huranya agama yang kana yang kagebi oleh Allah Taala itanya mudah dapat terleh agama. Bahkan na yang pegah hanjitnya, na yang pegah hanjit je, na yang pegah hanjit kauri mulut, na yang pegah hanjit talqin, na yang pegah hanjit kunut, na yang pegah hanjit samadiyah, na yang pegah halam hanjit pajuh kauri baru melinggai. Lagi ada pajuh kauri, lagi ada pajuh harta ni yatim. Macam. Ya, ne. Nyo uronyo donya langyo berkembang. Ya. Beda rasa ragu tak dengar isu baca Al-Quran. Menyawaan situ fastami wujud ke alasan paki siaran TV atau Yahudi jud kehiburan cipta nama sidraw yang misebu sawa atanyan sotam nau rương dia tham đâu rèo thôi na mi theo thôi đâu pan ne mu mi theo đâu rương leo ke ya nu bak kide nu wifi rata sago nu ya ana ketayo lale ngah HP cilet hai cilet tincu ni jarawai nya beraka nya cimlek nyan bualang le de oroyo buak kai tren lan toko nu ya icilet lan toko idu merenung idu ana ketayo adum padahal menyai tembut lagian yakin ni kekang kamalem ni. Tapi huranya laginya agama pengaruh. Mak mutuah ayah yang berbahagia sama dengan kelebihan daripada orang Nabi bergebi berkat oleh Allah Taala kepada getanya sebagai orang Cina anak sira dua yang tak intat bak tempat ilmu agama. Dayah orang yang rata sagawana tempat pendidikan orang rata sagawana gure rata sagawana hanje ke alasan bagi kita yang hana tajuk anu bak berde bandum anu katanya beuna beut karena menyahana beut anu katanya sehingga hidup tenak katanya anco wate di sehingga hotel seut anco wate di seut sehingga wate karya panela Yahubud didik ilmu agama. Dayah rata sagawana. Gure katanya siap gepubut anak katanya. Maka le katanya anak tu berjud kebut tengok yang dimdoa kepada katanya berjud ke anak yang saleh. Ban. Mak habis tengah bago. Puan le urang pe. Oh narak luar aku ramai. Ya. Kiban tak wow. Baik. Nan jena isinam. Ya, jam kajula malam. Jadi lontuan pi nom tang lempu mada getanya uro puno pi he tu kan kadua uro kau likut ka he tu ya terus bak pitang ayam kata kau bisa pitang wak kata kau untuk dapat je pegat mana orang dengan pitang na habis sibuk tu ya na yang goreng mihun di pola mata lo kan habis sibuk tu he nomor uro lontuan pi lulakai din nyawa ke sekedar
mau'idah ataupun dakwah. Ya, mudah-mudahan putra yang lun sampaikan berje ke faedah, berje ke manfaat, berje ke ibadat kita nyau, dengan lagi nyau berkat ke dapraya urolahi Nabi tengah gepreh kita nyau kedih bak titi siratal mustaqim. Gebi syafaat kepada kita nyau. Nabi-nabi lain tengah haik bi syafaat. Mandum-mandum tengah setat Nabi Rawa tengah. Nabi Adam setat Nabi Adam. Nabi Adam dah gendang. Hai umat lun, urangnya nafsi bah. Masing-masing gedra orangnya. Hai lombi syafaat ke kata. Kekele umat Nabi Adam, umat Nabi lain, mang kamu ki pancara haji oh. Jak setat pangulai alam, pangulai insan bandung segala. Tahu pangulai alamnya. Muhammad khatimin Nabi. Muhammad akhir zaman. Kenan jak. Bandung-bandung umat yang kam linggai, bandung singah setat Nabi kita nyau. Ya lakai syafaat. Gedang batiti siratal mustaqim. Ya, yang nak ibadat wate kecing, bak mizan, tak gati serupan Nabi. Menjungkat amalan kebaikan. Getik serupan Nabi. Wate getik serupan Nabi, getik rida Nabi. Ya, waktu getik rida Nabi ka timang lom. Maka kuli malaikat, ya Allah, pasal urusan Muhammad uranyo itik turban kenau. Maka firman Allah Taala, wahai malaikat lun, nyan Muhammad lebih kelebihan ku Muhammad. Uranyo baik dipegah siapa apa? Putra yang dipegah oleh Muhammad ka terima mendang. Maka getanyo alhamdulillah hadat lahir tu je ku umat Nabi Muhammad na cinta ke Nabi berat tak cinta ke Nabi ke kan punya cinta ke Nabi sama dengan nyo lagi obut bunuh uro tak peraya uroleh Nabi tak dengar dakwah tak perak kahuri cinta tak ke Nabi ya gebi kelebihan dari Allah Taala bak titi serta mustaqim tengah gebantu oleh Nabi Muhammad getik seruban getik rida yang ban galak kan ya nyawa ke muizah yang lun sampaikan kamu piju mu de pantal labu ba buno nama chat lom nai birgen kajit latro tahu toji bubu mugre pinau ka mat latro kama chat sehingga tro daerah rapo apa ikureng nyo hana mua lerek paru mua rek nandang dah đây này đi lên đâu nó có chợ của nó này đi biểu rằng đó này đi biểu ô tô thật đâu tàu đã dính chiêm đây đâu ta cái gì ô gì đấy bah simunan hai mak mertua waktulah yang memisahkan kita ya nya tak ada urung rawan ya alhamdulillah kita nyawa ka selesai uro buno da pegat kauri malam nyawa ka selesai ka puah hati da pegat dakwah mudah-mudahan bergebi kelebihan dan faedah-faedah li Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Oh no kemandang lebih dan kurang-kurang dan lebih rayut halulah kemah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.